ئەمە زیاتر لەسەر وان ئاهەنگ و مەراسیمên لە ڕۆژاوای کوردستانی بسەکنن و ئەندامێ خواجهەیە چەلئاغا یا ئەنە کەسێ برێز محەممەد شەریف بەرهەک بە مەرەبە گۆژخۆ هەلبەستوانە ژی لە ناوچەیە ئالیانێ جێ گوندێ خراپێ وێ بە مەرەبە خراپێ ڕەش کاک محەممەد دەم باش ئاهەنگە کۆن دخوازن لە دار بخن ئیرۆ ji بۆ خەلکی ڕۆژاوای کوردستانەیە li ku derê ahengava xelkê ku wê bejdar bibin ji kîjan navçeyan ve wê werin bejdar bibin tenê bo xelkê navçeyan li derveyî wê navçeyê jî Kurdên Rojavayê Kurdistanê vê bên bejdar bibin. Destpêkê em cejna Nûroj li gelê jiyanê û li gelê arî û bi taybet gelê Kurd pîroz dikin û em we gelkî spas dikin karmendê roda û mamostaya hêja براستی جی از اندام خواجهیا پاکروان نصرالدین برهک چلاغا آلیا هرمک دیروکیا ما جشن نوروز ما و خواجهیا گرکی لگه هر دو پاکروان نصرالدین برهک و گرکی لگه افشندک امکار و خباتک بتایبتی دکن جبوکو امکاربن وینا که برنکی باش بین زمان لویده خواجهی ما هر دو ام دمک ام تکیلیا دکن معانی گند کشکه نوروزه که به تایبتا دم جمیر پنج صبح دخل چه جه خودگیره دکوم مهنا آجیان و آزیوا به شانوی برنکی واته نوروز دنیا در جماوره کی گله کی خورت ته به هرما ما هر دو خواجهی ما آگر که لگی و آپاکروان نصرالدین برهک ام لور جشنک براستی آیه دیری که حتی بتربسپی جماور حمود ته و نوروزی شویدی آگر ما لگر که لگی پیخست و پشتر ام هاتن لگنده علاقوسه ما به جشن نوروز آگری کی خورد بجماور کی هجا ما پیک آنی براستی هم دخوازن و واته نوروز گنوروزا ملتکی و نتواکی جبو آزادی کاوا چاوا لبر خدا دیجی دحاکا ام وی نوروزی جی دمین دیروکی و پکتینن دمک گریجیم زور لما دکر دمک یعنی براستی حرمک خویاییه و بتایبتمندی که وی هیا هنکی از نادی خواجهیه مگو آچلغا پاکروان نصرالدین برهکا و هر دو خواجهیه ما بریک و پیک باریکاریا بر پرسن می حرمه نوروزک باش بریک و پیک پیکتین ماموستا. بله برز محمد یعنی رزق نامه یا به مراسم ایرو چواه یعنی گوتار و هبن که گوتاری پیشکش دکه که اخفتنا سرکی یا مراسمی دکه او هنرمند و بانکرین او هنرمند کینه ماموستا ما برنامه خودانیه هر دو کومه ما آزیوا و آجیان و دست بکن و ما گوتنه که دایا ما مستا عبدالکریم باقی لقمان اندام پیروک بیروا پارتی دموکراتی کردستان سوریا و گوتن آوی به و بهتر مرولا شانوی گشکریا یعنی هر دو کومه ما کومن دیروکینا یک بکوی رو پل کوم آزیوا دا ولشانوی بحثنه و گلکی باش بی ما مستا یعنی براستی شانوی کومه مال آماده دکن شانونا تیگهشتینه سر آسته نتوینه سر آسته واته نوروژینه سر آسته گملت مچاوا مافی خواه بگه چاوا دیروکا نوروز لگور افسان و دیروکا ملت کی هفقاسی خون و خدمت و خابات شوپاند یا مخابن بندست ما یعنی ملت کرد سر آسته جیان ملت یکمین هفقاسی بندست ما افجه داغیا ام خورد بیجن دیگره که ام وین نوروژ برن کی گکاوا چاوال سر آست جیانی و دیجی لحاکا پیک آنیا ام کرد دوی آست دبن و تیان نوروژ ام آماده بکن براسی ام وید خوازن و ام بیش و آزار دیروکا کرن و تاوک نهاوی نوروژی پیک بینن کاک محمد جبو وی مراسمه چقاسی و هواهنگی کریا لگل آسایشه به تایبەتی آسایش ڕێڤەبەریە خۆسەر ji بۆ کۆ ئاستەنگی دەرنەکەون مەراسم بڕێکۆپێکی بڕێڤە بچێ هەواهەنگێن وە هەبوونە کەکۆ ئەم وەک ئەنجومەنانی نیشتمانی کورد
ام تكليه بتكسر ناكن جدام رجيمه تاوك نهاجي واجي تاصلا ايصال جمرنا عنينا ام نوروز اخا تم باهوري وك انجمنا اجتماعي كرد ام بيكتينن ئەولەهی ئەوێ مەڕاستمێکی دەپارێزە ji ber ku newrozeke Rojavayê Kurdistanê de bûyereke pir nexweş çêbû ji bo dubare nebûna bûyerên wiha nexweş û ji bo bi selametî derbasbûna merasîman kê ewlehiyê diparêze براستی yani di herêma me de ew nexweşiyê zor dibêje tinena û parastin jî yani ana em çend roje em çin em wê wek dibêje pêk dînin û diparêzin esayiş me nedîtiya û ti astangî jî tinena em wek hefsal ji dîrokek kevin û heta wek niha vê newrozê pêk dînin خەلکê çi qasî pêşwazî li wan hewlên vekirine çi qasî xelik ligel ve hevaheng bûye cemawer ji bo ku hem bejdar bibe hem jî aramiyê bi temamî biparêze Rastî cemawerê me cemawerekî gelekî zor tê ji ber ku em dixwe cehî mehertka pêk aniya û cemawer bi rihekî niştimanperwerî têkiliyê dike me niha cihê şanoyê cihekî mezin bi tepa çêkiriya û konekî mezin daniya û me hevalê xwe endamê xwe lê guhdar kirine ji bo ku parastina wê bikin û birêk û pêk cemawerê me bi qehremanî bi dilsozî bi me re pêk tîne mamosta Başa ew merasîmên ku enek hesê bi rêve dibe tenê ev merasim îro li vê navçeyê bi rêve dişe yan merasimên din jî hene li navçe û cihên din mamosta ew bi xweş xwe encûmenan niştimanî Kurd tev pêdirabê û cihê wênakê hevalê peyedê jî li helêq çê dikin nexwe ji bilî wê li ti deran îna ama a serekeya ji dikarê bêje ji tirbespiyê heta bi dêrikê cemawer hemû tê wê de û tê îro bibîne em bihêvîne yani gelek derba roda û hinekî wek xwecehiya Pakrevan Nisreddîn Birhek û Girkê Legê û Çelaxa û Aliya hinekî piştguh dike em bihêvîne gel li ser bisekine ana tenavê wênakê wek xwecehiya Pakrevan Nisreddîn Birhek dego a Çelaxa em bihêvîne û li ser bisekin kar û xebateka vê herêmê bi xurtî heye li gor yani eştere bidin xuyakirin gundê xirabê reş û babasî û xuşênî û erebşa kongirê dema rejimê de kesî nikarîbû va gunda ew kongir pêk danî yani cihê kar û xebata milletekî û netewakiya destkarim ji rejim êzga dengê Kurdistan ji va gundê me çûye Kurdistan em di şoreşên şêst û yekê û şêst û dua da ser bingehê rêbaza berzanî û netewa kurdayetî em xizmet û xebatê dişopînin mamosta Balê Rezdar Mihemed yani ev cihên ku te herdûk behs kirin hem merasîma we hem jiya ku weke te gotî peyedê yan jî rêveberiya xweser vê bi rêve bibe ji xwe nizîkê hevin heman bêjin yek navçene we nedikarî bi hev re vê merasimê bikin Keko ew hemû tiştê me tune dikin hevalê me digirin astangiya çê dikin bîroyê me dişewtênin em li ser bingehê netewî em kurdayetiyê dikin ew tiştê getînin serê me rastî cihê daxiya û em naxwazin bînin ziman di vê roja cejnê de em tim amade ji yekîtiyê re encûmena niştimanî Kurd ser astê Sûrî tevayî wek welatek şer û nexweşî û pevçûn çê nekirine her tim em eştîxwazin em yê destpêka şoreşê me xwest ev şoreş bi eştiyane pêk bê em tijara dijî weke te got rojake neteweyî ye roja xweşiya tiştê xweşiyan bêjin divê roja neteweyî da çê nedibû ku şandên we serdana hevdokê ribaniyan şandeke wan beşdarî merasîma we biba şandeke we beşdarê merasîma wan biba برako ew me qebûl nakin ew şîrîkatiyê qebûl nakin yanî di têkiliyê me hewlêr û dihok û bin serperiştiya serok hêja serok Mesûd Berzanî de ewaya her tişt diyara ji milletê me re ji netewa me re ji gelê cîhanê re ji berxwedaniya me re ewaya şîrîkatiyê timî qebûl nakin tim dixwazin em yanî hûn dizanin çawa رودا و قداغه کرن چاوا بیروی ما بار سوتن چاوا آستانگیاج ما اما ام تمام دنا ام دخوازن لبری اوایان خوازن
بلاني ملتي ما بزاني وقال لي ما تب بزاني ام وقع انجمنا اجتماعي كرد تم اشتي خوازن ام جي بارتي ما جي دسبيك ابابونا خو حتى وقنها ناشر خوازن گەلێک سپاس ڕێز محەممەد شەریف بەرهەک و ئەندامی خۆجیهەیە چلاغا یان نەفسرەدین بەلش بەکە بخۆ گوت یا ئەنە کەسێ گەلێک سپاس لە ناوچە چلاغا تو بمەرە بوو ژی گوت دەی خراپی ڕەش بەک و مەراسمی لەوێ دەری ئیر و بڕێڤە بچە مەراسم ژالیانە کەسێ باتیا لە دارخستن مەراسمێک جار لەوێ ناوچەیە لە کێلەکەوێ ژالیا